Il-laqgħa lis-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Patricia Janet Scotland kellha mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ħallit fuqha impressjoni tajba ħafna għaliex rat rieda ċara favur l-ambjent u l-klima. Iddikjarat dan hija stess ma' Net News f'intervista li fiha kellha kliem ta' tifħir lejn pajjiżna u sbuħija naturali tiegħu. I was very pleased to see that there was no difference in terms of the desire for climate change to be on the agenda and to concentrate on what we all need to do collectively. Qalet li din ir-rida tajba turi li pajjiżna qed jifhem il-bżonn ta' azzjoni globali u temmen li Malta fil-futur saħansitra tista' tiggwida lil pajjiżi oħra f'dan is-sens. Minkejja li fil-Commonwealth wieħed isib pajjiżi ferm akbar minn Malta fosthom l-Indja, popolazzjoni ta' aktar minn 1.3 biljun persuna. Patricia Scotland tiddikjara li Malta għandha importanza kbira. Malta is so important. You know, Malta for some of our islands is a very big island. You matter. You are a member of the family. And Malta has done some extraordinary things, not just leading on climate change, but Malta now has the Commonwealth Small States Centre. You've got the trade facility. You have given so much to our member states. Patricia fissret lil Malta bħala pajjiż li huwa xempju għal fatt illi m'hemmx għalfejn tkun stat kbir biex twettaq bidla u tkun ta' eżempju għal stati oħra.